tuni ni kho hin maths lampang nga aimite din monole service horna lampang maths si chana man lu ham ti hi article khat thangjaka bi zolan cc pu a ko ni ne kemuin chi thu a hin chom khat ga ki hollywood te ti dei sa hin aji chu emitel atu khanga lekha sim hoi hang pi ai wala 80% ver hin sunga lekha sim sa loya ki hin chule nu le pa te lekha sim sang lo hita bongan sin chu ki hi na tam zo hi athing bala se dinga ai mi hoi alang pi ai 95% ver hi service mu na dinga lekha sim ki hi dinga hi adang ho hi le 5% ver hi le nei zo di wai lo le service higher education ai lo le professional line a lut nom ji asim jang mit yan phat chum nan te ai lo le yan phat chu le education for the self education tiang chum nan te jang le atam join service mundinga le khasim na nai nu le pateni koi jiu chun chilam pong hi ga ki discuss ute ti chu dei sau hin azu ti le epiti dola nul paten le khasim nalam ponga cha teu apui ngayam ti pa hi question answer time in ga ki holimu te ti hi dei sau hin ama sa pending in cha te hin service munadia le khasi isim sau hinam ai lo le education hi just for the sake of education na sim sau ham ai lo le lekha het mai mending wa sim sau ham ai lo le lekha na ko na ipi akin sun dinga ipi ti tabang lom lom ai sim sau ham ti pa ga violent dei sau men ai wanga emite tamzo hi ga wana len service mu ding hi pen in te ti pa hi laya article ki sutna hi hin ai chu ai ho hi nam khang to te yang hi poin ko le vai lo le mi house ta india sunga mi board hi ta lo le western countries so ai lo le ko le vai a hi a jong le factories or company ho nei sa ai lo le ale kha education kha chu amua hi le chia ko na chu education hin mua ko na chu na to na ding a course ai la na to na ding bai sa tiwang chu mi ki tam point business ka bol paya hailo le galut paina ding line ang chu e ho langa hin e pha opportunity sa tambe e point aji chu I hung sel dan to igam po dan to yum naw langa point hiji a chu ho dinga hi ichi nai thip nawa ko na education a ko na hi e hen ichi na thip nawa ko na hi sumla pai ti so do ding ham ti pa aga IT ne ding ham ti pa chu thu pi pen khat chu a hi ti hi ka sei do no min a chu ti le nu le paten he dinga ka chanu ka chapa service khununga hin mu na thei dia IPP subject hi thip ngayam ha poi modi subject ni be head no mo me ti tabang hi question thei hin na subject tam ta head ding jo poi moin hi jong le la ya poi mo pe na ga head diu kha chule maths English grammar a hin mathematics to English grammar hin chiteni chungchuna service hon dinga hung poi mo chule pham reasoning hi ta tai lo le thil dang dang chu hung poi mo thonan hi jong le cho chule kang kang ngai mo hon ike hambol phat wala chun phat chom that la khat hani la thum li ka chu ki thiam jing thei hin ai wanga ji subject te ni hi newa kuna hung thip to pe angain adisana tulanga hele ei ho hin maths high sau hin ai wanga competitive exam a he kol ho hin maths hi ha khuti sa lo ma ho hin English grammar zo hi a ha ki cha zo dan in omen a hin ei ho hin maths ai ha chawin inia wa kuna foundation no hoi lo ji maths ai chawin ya chu ei ho dinga hi I tham ha boi bi pening chu maths a hin azu ti le maths si thip lo hi ko ingo de hitam ei ho le cha ten nu te ngo de ma lo le nu ten cha te ngo de hom na khale khale ki ngo chu ko ki ngo de tam ko mo pu na ham pi pa chain a hin lai muna ka sainom chule nu le patiang mo ngo the hi di kit poi ali chu nu le pate hi lekha sim sang lo a hin am hon cha teu I lekha sim sawa ku na cha teu ama ho hung kit khunu hung kit to dal ding adei sa jiwa cho hin sim sau hin am hon phatia ga thelong tam tam man te yang le nu le pate pum nga ngo the yang hi kit poin a hin la cha te ngo the ki ram tiang le cha te ngo the yang hi kit di pun I chu chapang chon yeu la ya class 1 apana 10 ki ka hi sunga chu chapang hin ham ma maths ka sim hi pya pang ni hamai lo le e yang ni ki dong ji hin high school sim la ya chu pya hong pang them khunu le pya hong pang de ham ti hi ani ki dong ji hin az ti le chun koi mango the yang ki poe a hin la e ho hin ti ki ngo tu na pha chu pai la iti dana panila diu ham ti pa chu e ho ni ki boi pi ti chu dei sa hin az ti le maths theme pen te ai gi lo e ho igam sungwa mani me hei te he maths theme ti wen a chu ti la mo ya theme sa pi hi mai lo le mo ni ipizia theme hi ham ti pang hi e ho hin head diu hi dei sa om kin ai chu ken line ka ga sei dom chuna ama hoi a theme chom hi di poina
mấy thầy tê maths à thiêm cho mấy thầy bố về ai vangin ama ho maths bolan pa hi ai ho maths bolan pa to ki khima ma jing ti pa hi ka sei do no men ai chu ama ho hin a cha teu hu le ha seminati lo hin dai lenga le ha semin ati jong le maths khot lo ai lo le maths semin ti tapong ho ha sei win ama ho kuma ai wangai ho ni cha teu chui le maths semin ki ti lo hi maths khot ni jong ki ti be sia lo le ha semin ki ti hin azu ti na chun a chapang kha chun le ha pham maths khut sanga maths su pen le paper kla do ilung thim ki senga ki khut hin le kha sim ki di pa chui le subject khali de pen kha ga ki la do ita chom khat iga pen le le ai le inu le pa te rang ki pa ei rang chu le kha sim da na ki ya la inu le pa te le kha sim da na ko ei wanga hi chu long term ma dinga hoi lo hin ame hi te chui le subject danga fail nan te ai wanga ha pu na pu ai wanga maths sa hi 90 to 100 ki ka be amu te te ding zo ade sa aven hi so maths ha bor ke ji na mo ho hi cho ji ai maths theme hin te ti pa he ka sei do nom kenin azu tu le ama ho hin maths ti lo ma boy piu ham ti pa hi chom chakhat hi ga sei khom te ti hi ka dei sen ama ho hin maths boy pidan na hi ei ho boy pidan to ki hin ai ki hin maths tuition hi a ho pen hi lang a vai pen hi jang la nei lo pen hi jang la cha te ding wa la pi te te ji hi ei chom ho hin khununga maths a hung poi mo dan pa hi a heaven khununga service ho na ki ki hi le hi la day to day life a man cha diu pa yang hi a poi mo ti het ji wa a ha boy piu hin wa chan ding a mo boy pi dan chu le june suti or summer june suti hi ta ai la winter vacation hi ta chik ka a hu kum kit na pi subject a choi ding ham maths a và sau này ngài tu kuma 2018 na class 10 sim di ho chun ningkum December 2017 ki chai masang nge ya chu class 10 maths si private tuition hita ta la coaching center hita ta chin thai thia chi wa abu soi abu akibu so te te hen na azu tia le chun am ho he ho sanga advance ma hen chuna ba na hi bi bor ki don tile chi suti ka ala ki wa khabe bu so wa chu koi malung hai ki lo hin school a hi class a regular ta zawa ko na chu a ozo hovin a hil pau chu thu chom hi ki tale classroom lecture chu thu chom hi ki tale china chung chona chom hon pi bor ki dum tile private tuition na maths chum be ai private school tuition ka chi ki jiwa chuna bana am ho hin hita chu aga bor kit wala chun achu tila chun kum khana hi ga sa mai lo chun kum khana he am ho hi maths ki ti hi thumwe hi nom ta cover manu ti re hin thumwe ki ti no ta cover manu chu pa chan ma hen thumwe oza pho mai ya kuna thumwe a cover lo hin achu tile am ho hin self study a kuna hi alhom pera ni ve be a cover man te duty na hin achu tile chun akki chaina pe na hi pi ham tile ver nga zen hi a cover manu ti na hin kha ve sima he kum khana he ai la ei hon i ver zat cover bom ti chu im hon ki he di hin na ai wanga ei mi ten met si tam ngai boi piu ham ei ti boi piu ham ti pa chu ei hon jang he win hiang le neu khat ga highlight no min ei mi ten met si pen le paper mang cha ga khu ding calculate ga boarding lo ga sending ti pa hi akitha sima ma jing ka her khat chui le high school ai tunga loi le pai ho topper hi ta rank hin la ji rank 1 rank 2 rank 3 hin la ji ho ta a met sa ho performance khuti hoi be sian nin kam point a met sa performance hoi be pon hi jang le manipuri hindi lo le thil sabik dang ho social science data sabi dang ho sia chun mak sangta ta hin muji wa cho grand total la chung ki calculate phala mo hi loi le pai dang ho sanga a theme pe na hum ji win a met sama mu ki wa chu mei ho ki phakit lo hin na a theme pe in classroom a theme pe nang chi chui hi chaw naw na yang chu hin ten abana emi te na tam zo hin kum kha chunga met china na khat ve ki khu chai khat ve ki bu su zo khat ve ki bu su zo na hin chiang chu e hon e mama chama ki bu su ki lo hin oza pun classroom a hil pen chu ki bu su a oza pun e hil pen bu se ki bu su ki hin chuna ba na chu pt bor ke ron tile oza pun homework ngai pi ho yong chu tam zon ki bor ki lo hin a chu tile met thip na chu hoya ki la di hom ti chuna e le e ho ki do ngai hin chuna bana he ho hin extra math tuition ga ala ding aniaw pana ga ala sa ding ai lo le sum ga asianing ti hoi sum sir ki vinu le pa te hoi hang pi ai chi na khat hin e choi ho hin gi alan wa chu tuition fee ho phati ai pi vai lo le the monthly fees ho pi wa emission hoi bor pi wa le ama ha thip lo chu kai kin he ta poi ai lo le pi ham ka tho khat ge chai ta chapanga akingam tai ti dana chu gi ke win hi ja hi boi kit lo hin ai ho ni boi ha boi pi ji pham te la class 10 ai lo 12 a sim ha phal lebo phal lebo maths tuition ham kha chuna na ni sor jiwin na chi chu thip na ding hilowin chang chu a thip na di hi po na class 10 na maths a pass na di ham a fail lo na ding hin lai na ai hon thil bol dan he min mai thete chu thip na ding a simu hin ai hon fail lo na ding
pass na ding mai maya ke sim hin adu ti ya chu sim lai ho tam ta fail ki zo ji sim lai ho met tam ta fail ki zo ji pass sang ana chi chu a fail jing ho chi ti met sai the pe di hom ti pa chu a hi na question chu aju ti le iti met si class 10 a pass phot u jle a phajing ham ai lo le class 11 a arts akila nan te tia met thi mo jang la kho poe tia chu he ta neglect jing diu ham ti pa he ga ki dong le hon a hi chu ai mi te bol khilin pe no chu chi chu hi chu adi chu ai ho hin class 10 ma maths pass phat jang le a phan te ai chu maths thip lo le 11 na science class an nang ai lo le science without maths class an arts without maths la jang le ipem ho pon te bia chai phat phana le khunung le service na thei phat ya le tia chu kilung mong ji hin ai wanga hi nula pa te so pi la naute ni he diu ka chu service kunang hin hona dinga chu apoi mo pen chu pi ham te la maths ki cho ai wangai hon in maths exam sanu ta cho adi do na nan chu ven emite hin service hona dinga ingai chat pen chu maths thip ngai cho service kunang hin hona dinga maths apoi mo pa chu e ho in exam san ki ta cho class 10 na maths na an a hung pass itam ovin class 5 hapana class 9 chan maths hello tam ki ovin hi chu aboi na hi cho basic foundation i boy now hi ja chu foundation hi i boy lo jiu a concept basic concept o he ji lo wa im jiu ga hi sa voi ho emite le kha sim dan mo mong hi mi kha chung class 10 hin zo pha le maths adal ha diu chu kilungmun pia ilungmun pi jiu aban le class 11 12 ba ma a hin zo zo pha le chun ama chu zo dinga hong ki gong ki ji da cho lo the lo wa na chi hi tapanga class 10 na maths in da ha nu da la pa chu class 10 chan chu compulsory hi a chu meosin ki sim hen ai wanga 11 12 ba kum thum 11 12 kum ni ban le chi ma zo ho dinga chu kum sagi hong tan na adu tile ba zo mai ho dinga chu kum nga zo phal le maths kum nga jen maths anada ha asaw khat na khot khatalo basic het thalo ama pa chu service ading hum ki kong ni ta competitive exam na aju tila chun koi advantage call ho to elo le mel hete to competition hi bang san la he ikite pidi ho to chun ga hi sab lo chun advantage hi kona nei zo dem ti pa chu ho ni mu the hin aban le master ga bol ho dinga chu master kum sagi zo wa he maths a hin tham ki ding hin na ama dinga chu mi to ki te ding so ha dan nan chu ani wa pana ilo le graduation ilo le ba ilo le class 11 12 sim la pana ba sim la pana maths kho jing ho dinga chu phadom de hin ai wanga tam zone itia ki kho nam na maths chi chu a hin aju le sun service in muna diu gang chala graduate zo wa service emi hon service im pai lo na a reason chu le chi hi foundation pai maths thil niau chana gial pau in nek le kha ji wa he service hi imu bai lo hi na chi athing sana sei dinga aki gong ho tam ten jang he diu lo le pai te tam ten jang he diu nu le pa ten tam tai nang tu langai in hiat mai the tan hi a chu aju tia le hit banga boinai nei wa problem hoi nei wala chun a solution chu pi ham ti chu e hole ki do ngain e hole ho ki sei pi diu practically a pi ham feasible practically a pi ham bol thei pen chu ki bol lo wa hele ai ho chu minung da hi jing diu amin me mea graduate tam diu ba chai tam diu 10 12 chai tam diu igama na to ne la opportunities la umlo manipur context a sai dinga chu ban hi ta tai lo le boina chom jing ta aju ti la chun ei zo diu pen ji piung kinam ti le delhi kolkata mumbai lo la pham metropolitan cities dot ki diu la chi pi ga to diu ham ti le od job tam tai ga to ke diu ai lo le pham le kha sim knowledge pen ji za thailo ji wa chi pham English pau tho theina pa bo si ewa chu hing ki man ja ke diu na to na lo le company la dung na to na sum tam be lo iga lo ke wa ta chu tam tai ki diu hin na hi a chu ipi bo de hom ti pa chu poi mo hen tu a khang tha te dinga sapten ni English ten pi sem te sapte thu ji hon better late than never tin na geita i bola jong le bola sanga chu phajon lai hi na ti pa hi am ho prova ma kunin jang pumin service oriented a sim student hon high school aya pet na hi maths neklet bolo ding hi apha pe na hi na nisia pungni be hi maths khut na hi manding maths ading a pha pe ding calculate boarding ti pa hi kin chule nu le pa ten icha te ho service moving de sa wa hi le icha te chu maths athep te ngai ti pa hi he deu hi na masape na chu maths athep te ngai maths he na dinga extra tuition la sa ngayam ai lo le extra tuition la ngayang le la sa ing ding hi ai chu khonunga hi graduate hin chai zo wa hi achom bia tuition pe ha an la ke ding chi phala chun aloi ho dal pha zo ki lo ri tan na aniaw langa a ho het la wala chun ai chu competitive exam a ke dong ko basic qq hi ki ta point
a basic chung langa advance high level ang kedong kit hei ji a chu aniaw lang ho het na bana chu alin lang ho adinga chu exam yang ki phala chun phiam coaching am kha chu jaw kina advance level higher level ho chu khot kit ngain ji a chu chi ho ahung kho theina dinga chu a basic pa chu het ngain na hi a chu poi mo hin chu le he dikha chu le ozo ho maths school a hil pa bo king up lo de na ei ho he atam zo he hi chi bawa ke kiniam ji kinga ji hin ozo ho chu alang pia ga se dinga private school a ho he iti ozo hon thiro se chu hil thei di hamna ei ma le im ho jong ki khot ngai igi ge yang ngai ai chu alo la tam lo hi ya chu iti lunglu ta in bol jang lo chun phat alo tam lo abana phat nei lo na adu tira chun exercise kana chu question somna chu question thum ham liam kha chu na a khot pi diu adang ho chu student ko ma hingi bol tawin tile adang ho chun student hon a bol thai lo wala chun aki bol lo diu ata si sin bol wala a bol da hing na tu lai school ala ki ha ve be talo am nan chu masangai to bangkit ta pon adu tile chun chapang ho chun ozon da ha si chu khut lo am ke ding ta chu tile chun chapang ho chun hoya kuna thip na ki mu che ke diu ham na chang chu he ngain aban le 11 12 BA MA simlai jing ho dinga he ai ho hin ima sang diu hi iki ya masat ngai ka ti hin ai chu MA bol ho le higher studies bonum ho research lampong alut no mo lo le bham professor assistant professor ai lo lecture line alut no mo dinga wang chu amo dinga chu me jang he poi mo na hyang le apoi mo di sa chu le tu as job oriented dingas le kha simlai ho dinga poi mo de sa hin hizia chu service ho na dinga hang pia he IPB exam hita akidong hile class 6 to 10 level hin na 10 level hin chi chu het jingain tu 11 12 BA simlai ho MA simlai ho hi wa jong le service oriented dinga ki god wa le pham basic textbook hita ta basic books ho hi ania huwa he 6 to 10 ho hi kang nga he graduation simlai sung ta ta ilo le BA simlai sung MA simlai sung so he kang ngai hu nga e ma le ma he a basic concept hi clear ki bol ma sa ngai ma jing na chi bol hi wa le BA na zo ham khat MA na zo ham khat zo wa pham coaching na hin la dinga chu bha na nga dinga ha ding hin ai chu amin na loi ho basic ne theme pa ding nang na thep no ding na competition hi ya chu competitive advantage ne ya ngai na chi chu a hi na poi mo khat chu a hi wangin tu a hi le e hoi chen naw man additional Manipur Churchandpur sunga he pem awareness dan dio education lam panga hin revolution dan ni khat homen ki paw ma jing ba saninga chu pem Churchandpur am hodinga chu ki jan dan chu MPSC UPSC ki go ho thanom hodinga chu IGS aumen na opposite SP office mai chana ko IGS in event IGS tha khalni IGS ne event ki pama ma jingin achule banking langa SSC tata banking elo le service lam elo le foundation course jawno modinga chu accelerate coaching center in academy na accelerate in academy marvenga accelerate in academy ab chule 11 12 science hodinga chu excellent classes in academy tui bonga jaw the ke tan na e ho dinga chu chujan pumi hodinga i wang phada chukina bana chui bine ke andar kangpo pilanga he Zenite he coaching center ti ha Zenite ki ti khajang ki hong tha ke nin chi chui le service hol hoding a ki hong tha ke nin na lai wang a jaw point ai wang kan mention in chule theme jil ten jang 9 le 10 ti ho abort pe ke dun am dan chu he coaching center he hum so tan ai mi hon jang in bor so ta win a poi modan he so ta win le chi ho hi i wang pha na kha chu in chukil le ha aniaw lang ho high school simlai 5 6 7 8 9 10 ho simlai a dinga jang chu tu a hi Churchandpur sunga hi wang phat dan hi maths tuition coaching center la ni tam ta hung mai ta na tua ga ba saninga chu tu nai cha ga he thedinga chu le edu track coaching center BI zolon kiti chi te hin a hin bol kha he pa chat aki sama ma jing na ama ai chu mo ho hin le masanga hi ZNV coaching bo se he na boi pio hin 2012 apana ZNV coaching bo se na boi pio ZNV coaching chu Navodaya entrance test na dinga chu class 6 to class 9 ho he kum si akila jing hin amon choi na boi pi jing wa tu kum chan ge ya chu mi som sa gi wal he amon a hat lu ro ta na mo ha ko na amo EduTrack coaching center la ko na hat lu ro ta amo hin tu nai cha hin initiative tha khan an la ke win chi chui pham tile maths tuition hi 5 apana 9 chan hi a hin bol ki tawen a hin bol ki tawa hele lai chi nu le pa te ho adinga chu chan chhoi ta ki ne na ai chu 5 6 7 8 9 ti ho hi ama ho hin pan ki tawni ai chu ama ho specialty na hele class khana he student ang hi tam lo hin atam pena som na nga to som ni ki ka vel heading am ho dinga chu student hi achu chile chuna bana chu ti bol ke won tile he a class ya timing a fix be ke win na
class 6 7 8 9 10 5 4 5 6 7 8 9 amo he achom choma ato sa wa amnan chu a timing fix pe wa class 5 4 chu pung hi ale pung hi ka na hung diu 6 ho ya ki ka na hung diu tia he achom choma he a boi piu hin na wai bo na class room teaching a ho hil wa na ei pawa hil wa hin aju tila zo hoya hoi ma ma jing hin hi chu nu le pa te hin tu a he cha te a dinga he azaw no numin ai phiam itabang ham ti chu gavatna gado zama zaw thei hi kin la na aju tila chun athil bol anung thil pata hin ai chu munna nga hin le phia mi class tam ta he 5 6 7 8 to homa aman chu oza puin khana he aga boi pia amnan chu aju tila chun chapang kha chu mi pungkhat sung kila le 1 hour ham kha tuition phat hi le oza pu chun chapang kha chu minute som khat aga pi zo man na de hin na ai wang to ma ho bol dan pa initiative hoita khan hin maths 2 sei ji wa chu maths tuition la anding hoang chu iga sei thaw hin na chi chung hin din lai ya article hi le pha edutrack manager azuwa ka sei pa chu ama ji hin ama bi ai zolon village saum hin ka kap hau kip a hin chule number yang he line ga ta doin if ha feedback pin mum wang la cha ku na hi pi ing the dan in omen na hi chu e holding ai phat naw i wang phat naw khan he hi sei nom hi chan chu tan te pa me